Adarumo, Wakoran, Ebasia, Okoye, and Crano, modern, you 5 Asante Waya, say you made the Kama. I ever say, Office no pudding town, Miano Mopeso Moye, Titinia, Emma, my car cannot be and Yama, yes, so my baby in Indian or Moya Kama. Adarma, where are we? A Bebwa, Amagana, a local food, no, I can't serve. I we have if you say, Titino, in Yana. Na indro bia ni so na ni nyina ye natural ene ahode be no e be aba no no ne ye de gugu ye hia ne so no e dia ko fa yare ne ha be de bre ye say you quite tete be no a e be boa ye ba Nana ye be do atina mu wie nso e be saba ya ba di e da exhibition no na e koso ni nyina se da fiada e ye farmers day baba Mampong municipal penifo de ya wada yesi wo se ye nye ye ni ankasa local foods any drinks no de na nanom de tete ye wo ye betu mu no ye nye na ne ye hwa obia mehwese ne esitie na ne schools bebre na e betimi abepie mu e wa Asante Mampong promo ha Adventist Girls School empenifo so wa ha wo mo so kan kwofo aye to nsa from na asua pon arodo e wo ene Asante Mampong ne mpatema ye to nsa e de from enuane de amofra na ye bi pa eto ane de keka ho nyina e wa ha na ye ma me panyi pa ba ko ane o ka amofra no ho ene o mo ba ye ye bebisa no enuane ahodo o mo ba ye o ma be ye ane mofra ne modin bo wo school mu ane ni gidie e wo mofra no mu se akansi o mbedi nkunim anaso o mu firi ba bi ba o mo betena se ama o mu kuro no na be fa di so anaso nkunumdi abotere o mo de bebo mu ti di akwa ana ye ma me wa ha e pese ane ni di nkomo na mu nyina akoti ya ena duma de mu hu ne sei ena wo ma no so so o mo modin mo mo ba enuane ahodo sei ena maye betiti matiti ampa so ye free Adventist Girls Senior High School ye frame Margaret Tantu na omoma yen enuane ahodo miensa de edikan eye ogo de etoso eye drink aye de akakedro aye friend no emudro na yesa ma ye nkube cake enti nuane miensan na ye school ye school ni de ya sa kan sie ya ko national level pen enti we de ya fa no from boko mejidi se ye nwie no nkunimdi no ebe ya Adventist Girls Senior High dia Pepacho na udwumedie ben na udi no school mo na Adventist em so ba Asante Mampong Adventist e do so pa ehfa na man kasa mo ye wo entonso ye Adventist school no yemkwani the only girls Adventist school e the whole West Africa ye wo entonso e wo kwa abre mansinim na me ye teacher e wo home economics department me chere food and nutrition and management in living. Okay na ma me chere ma ubedi de anya apomde ye de aduane pa onu a woni wona chere mofra no senti no afa no ho fefe de ne monyam beta ne meje so ogine wudi se ba na aduane ma pomde pa de a wutimi nyini nsinchenti ene wo chere ma obefa tumi no rumbi abo chere omo de abo muti ohunhum aka ni so de no omo de akopiem e wo ntonso emberi fosi agro ne form ye he judge siri wi a de be won de besie so Adventist Senior High School girls omo na be fa na so omo betra tia ma obi ade afro omo nsam e de akọ aha GH report Our Lady of Grace omo so abepiem e o Mampong municipal na madam wa e peso ono aka ne numa sam omo ba ye aduane e de ma omo so omo nya je sam hwe omo table no so fe pa me peso ono a chire mu e de chire aduane e de ma omo so omo nye ene omo modern mo e wo aduane no anu so omo be fa di so ana omo betena sam obi ade afri won sam ene ni nyina no ye betie e de afri madam Yo, Papa, yeah, that's it.
Our Lady of Grace Senior High School. In fact, time we are so last week Friday, and I sat crata said, and they are warrior brand and did you was so to say. Now you share Muna, some of them I said, and what am I saying? No one, and then attach the milk, then attach the any drink, and so any cake, and I'm a fair, and what I am fair, they have a better, and see, I'm pursuing and cry, and they can see I'm crying. I am fair, and yet it's a piano. I say no, and cry now about it. To say, I need to be brave or wouldn't be yet. It's a say, I'm going to say, and a baby on back and say, and for a brain, you said, and say, oh, say, I'm the way I get to cry, yes, I'm so. Now I am so man, I have a fair, say, no, we are 5 years ready. But be the end one day, you so they are bent fine, and they are bent fine. I attach us to come and let him say, Our Lady of Grace Senior High School, I work for Bray Municipality, any ever cap on the other apple fever fair. If I saw a friend, Esther Gandhi, Miss Radia, Economics Department, and I'm the Science Senior House Mistress, Our Lady of Grace Senior High School. Madam Esther, no some any hotel, and then miss you. What you want so bad, through one akuta, normally a copy of fabric. Aha. GH report. By my Ghana, Master said, and San Jumana Kwana, El Coso, El Ghana, yet the answer, Juma, and can go to school pet. Just so better than you know, but they said, yet Trebi Bia was cool. And to her table is one near Manina and San Juman Kwan. And to a Soviet school now, by Kwan for Juma, where no the answer Yaman Chebiatana. Or Bibaba, we and a film Kwan, dear Jumana, and was I see away. Now visual arts, madam, ewaha, ono na akọ school mo kire nkwara no. Send your obefa so a wode won sadu na nyame de ma ono aye bibi. Na da to abrabo na anya wo ya no. Enti ane madam otutu nkomo. No a kire mu kwa afa so omo ya fefede nyina di good table no so. Embo kra na adwuma no school mo ha bi wo mu. Ana se nkwara na so o mere se mgyina hai. Ofa bibia boko. Enti madam wa ha, madam. Odwuma de obese ne se de a kire eti. Yo me na sini mi aba. I'm sorry. So the wedding car and then you cross school now. Then she had to size is young and we're doing the teacher your table issue. You were bad. I didn't come on now. You want your my yapam. You were fascinated. You did your team and body says you were slippers. You did chale. And you near now. You know, I am come. And you're bad. Oh, how you're bad. Come. Where you get clay. And I am your porch. When so say a ladder, and then the other son of man, and when I am your man, Palana, and I that's a bad human, that's to us. I'm for the institution, we are about fun one, the son of mother. Now, school more challenges be or na mofrano to toma adwuma sha dada form ya na ma no net say oh so the challenges are your classroom do I was saying and baby I'm a friend say yeah and ka what's up running your baby come out but na no one go feel comfortable here you man and this I'm running to the area for the show go feel comfortable you man yes sir apart from that yeah the me who say schools are hold on so do am say yeah ade e nwini fefe na advantage girl school mo de mo di se kuru am betima fa akọ ana mbata nsa obi age there people and the internet transfer obi nje wo sha ya ni ama ya ni ba ye eni aduane ayo mafra yi ye ya bibi a che say kuru ane de ni we gidi say Bachona Udi. Madam Naomi, I know this any kotie ya no. So called Adventist Senior High School girls. I want on so. Ono so ni juma wodi eni. So on one mofra no mayen fa yen say. Enya anwene de fefe. Enta ne na de ekọ school wie betena fie.
na de wo ko school so no na wo sua nsa ndwuma aka enti madam no dey serve the kwoti o so wonte ase maku wa na emfa mo obi o de no di pa e wo de wa ya gu table ne so nyina no enti kia na company fo nwie na adwuma de no nkoto ne de na Adventist Senior High School girls e won to so ma tebru kuwa no e de ko kwa madam ha ne ni ye beda was aha Kontonchi obo hia kumana na ene yen amani ampona na ene yen ye ni a host program no enti abere se tintina shine ye beje ede ekuta ye je ehudi enti ye boye din ai mampo de si he pa ene yen amani ampona na ene anwofa ne ye 10k ye sane so ye 10k enti ene madam anwofafo agina me sabo kum so mi be bi so mo ye krom ni abe host dwumani enuane ahodo wasa ne ma ye na ye kra ya modi mmono gina se ye betena se amommo mba betebra kwa na anase ye de atene krom ya ni akasa kontonchi obo ehia kumana na ne bretu ade sia ankasa bretu opiesie Asante Mampong ane ye anase betena se amomma befa akọ yo meda wasmera se wa hwese sikan na kontonchi ebo ehia akumana na ya ba ye no ya betra ye bobre e wa ha in fact ye Asante akadie ankasa ene se kutu se bam eti so hwe ye chi ha se de esi eye no ya wa Asante fufuo de mu oden ya wo menkani die ya wo body ye de wo ne wo mu mienu eti ye menkan bo afufuo body afufuo ye wi a ne ye nwie ye di bedi ne aben kwan in fact Asante aben kwan papa bi emu nam ahodo assault ne nam bia bi wo mu ye wi a ne ye nwie ye be akantie tete no bebre ni akantie ye aduane bi a ye kokko na ye kokko ma ne ye mra eti ya di akoye nchi ya tete mre mu enuane ne na mu dia na ahoden ewuo mu ebi ne ye wi ane ye nwie ye we na ehuru wa ha eba ensa fufuo na ehuru abe ye wi ane ye nwie ye ya kwa anwuna memu ane ye kofa aduaba bi ye fe ne bawoba in fact e manfo mebre nim won se kontonchifo no ye wurawura na niema nkofo nim no se wurawura sana ne esua de ne abetira wo eti ye wura ye ane ye koy anyanwuna memu ane ko fa aduaba bi bawoba eye dua bi a eye dua kase pa eti eho aduaba no ane ye de be ye drink but o kan bi sha wonu ensa bia bi wo ba no bawoba drink ti ye wi na de bawoba no afa wanu ye wi ane ye nwie ye eti ye wi ye de ye fufuo awie no ye de ya akantie na awie no ne ye de ye ensa fufuo ene bawoba drink na pa wanu enum ye wi ane de kurikuri in fact ade apa ya no na ma for friend snack no ye wi a ye de eno na apa ya no kurikuri no ade nkatie na eye ekate more no wo ya efred watchimu anwa na awie no na de tina akra de kadu akra tina ko akra na wabo na ayete eti amani ampo ankasa ye ba pa ye betre ye bobure kontonchi oye kumana na ne ye na sa amani ampo ye ni bibia yo ja kurikuri de sanke ye enua musremfo adi na amani ampo na ya di aka ho won safa meze no ya say feed Ghana eat Ghana and save the future so we are all Ghanaians ye nyinyim yes ye bi ya ko hakakra ya ba hakakra e pa se da wase pa ya Ghana eduma kwa ya petra ni mane wa ni na ya petra ni ni ma ba mo ngambo ya estafia eduma kwa na se open na kaso ni tu e wona mi here ma so ni ti o fa Ghana la de ni ta start here Ghana no wa na ye we ha so ten on se ni na ko ni Asante we
Aha, GH report. I said that there be some pankwa and neighbor. We have a Medina, a Mampong municipal. Nina, ne send yenum sɛ Nyankopɔn yɛ aduma ɛda ɛyɛ farmers day de asiwo ama o my Ghana nyina see they celebrate ya me nananom akuafo nanzo so Mampong de oba ya wada mpanifo years wo ni nyina ne se ba ya manga na mu aye wo nuane nananom de tete ye ne enka ne aduane na de pa nanzo so nei akwasi broni de enti ato ye de ato atwere enti Mampong municipal mpanifo de si wo se ya wada yi omo ye food exhibition sane ye beye ne entity nuane ne nyina sane mpanifo ka sankofo wo ye enti no ye betimi akofa ede aba enti wo ba ha sukuus ahodo na ehya Mampong municipal se no na atwa ahia wa ha enti na dey so hwa ene anuane nko a aduane ne bi ewo ho eteseto na ebi koso ewo ha apeprensa ebi so ekoso mpoto na almighty fufuo so ekoso ha na ye local drinks ahodo no so ekoso pa ewo ha sei ebi te se asana so bolo ene de keka ho nyina ene no se wo ye suku na ahya Mampong municipal se nko na oji hu di awe no bowudin bra enye buku so fa wonsa no ebeye mienhu sampa ye chiro obuku mu no na eba wonsa no so a wo betumi aye enti madam fo ni bi wa ha ye be pese ye no mo betwetwe nkomo ne ebi so mo se aso aha no eye St Monica Senior High School ye pese ye no mo mpanifo twetwe nkomo se food exhibition no o man ka so mo je o mu di ara we ye kan ka be ka so o mu na host program no o mbetena se ama nkrofo abefa akọ ana se o ma abeji kuruwa no e de ekita enti di machi ne mo mpri madam fo ni bi e baby sa madam se St Monica se food exhibition ye no anu anuane no o mbetimi afa ana o mo betena se ama o mo mfra bonte na betabiri akọ we na e board ye ba nke be ka se we na host nation mo betena se ama bonte fo abefa akọ ana da bida ya ntena se mo fa nko ye agi akọ ye agi atena ha se ya Monica ze ya boa ye ho ye eje ama Mampong municipal nti ade ne de ye beje akọ midin de Salome amankwa me kira de me kira mofra no aduane no a ewo school ni mbo no na semtie ya home accounts madam ba akopre ampa na se tie fo wa otie ya home accounts ma amini nie o se ba ne se aduane no ade ono no ya titi no ofie enti aduane do onim no anya buku mu nko akeke yemfe ensanye watete ne man nti enne oba bekire Mampong municipal mama we say host nation no omo na hosti e o Mampong mo ntena se e ma obi amefa nko da biara da kan ne kan o mbeje de atena Mampong kro ne nyina abose e de ata omo ati na se omo hwa aduane no ana e na ekoso e wo ha na se ne nkwa ne si to fa mehwene mu no mo wi age se mama me kahwe anya sa mente ase e chese aha no we magi bia ni mo yani nana mo ha mama no a mo chese etimi di steam aduane ho etimi di ye bibia no so no eno ana ekoso e wa ha aha no so eye adura sechire dumase o mo so de anie enti wo hwa ane eto no erekodo eto ne ekoso pa we etete aduane nya bete da madam roma se wa nkasa wo hwa mofra no kakra na wakọ no hu ne sai ye local food no ya kire mofra no wo school yi ana sa aka bibi wo ho oh ya kire o but akakakra so for instance o share a top yana na mo ye to no uchi to wi a eguare odo pe to bi nkati ni ado dia kan ba uchi to ni odi agu plate isa ni say ade na o se be continental se to so nya continental si akakakra na se de madam jaje kan no o se akakra ba aduane ne de ye de o ma ye se hwe ni na abroni be ka se Ghana se ne so okoso na kasi e be kan hwe na be mi ehun se koye ana ankoyie aha entina se de ekoso e wo yes madam kakra yeguso edin dia so ikrem so wo sha e mo fa no mo bo mu modern but problem we mu yeah some of them how to serve the food. This one is purely traditional, so everything must be traditional. Pure local no pure local ye ko local ni ko local tete won ni serving plates bibi ti se to ya ye kan won se lu si ya na no mu twito a
ye wo yibo ye fe no kodo ene apotori akese ana no mu serve no mtu mu wi a na matena ho na mu nyina mu di but se say de ne no de ne yehu abofa bibi abrofu de bi aba but kakakakra e be fa eat Ghana grow Ghana aba mu yi de takaka nyame adom e be fa ye bedru because ya tue won so say local food ye be na ka system ne mu de no aka system no emu na esa abusia ahaso eye adwira sechere duma se municipal aduane na nkura no eguso a omo ye no ene aduane de ohwe ani de a efepa kama sani akwasiburo ni be kan no garnish no akoso pepepepepe Emma fi say ahaye Asante Mampong municipal and ene ya wada ye nim say defiada e farmers day e de mo man kronkro Ghana ba Mampong municipal de mpanifo de asi ho say ya wada ye mfanye food exhibition aduane local foods nkwade onim ye bia no oje nhudi na wo ye ntoaso suku a senior high school abra na be kire wo bobre e wa ha sei enti ene oba school so ahodo na ene timi be pie mu ewo ahase eno ana etwa egu ewo ha